mun maksudna satu dua berjuang ker lali rabi tur pegang pati taya basa minta pamulang tarima las ridho ker lamun TNI perang nyanyi jika nubil HS karena lagi karatakan pahlawan kudu semangat atuh ibu kajian nu diharap dijejak sok ibu tihon cewang wang 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 sumoreang tekad pahlawan bangsa sadu mundur pantrang mulang mun maksud tacan laksana tu dua berjuang ker lali rapi tur tegang daya basa minta